จะไปole tun tu ma chuan North Bengal and Missions Field lama kan thok tu kan pasal tha duam tak te zai kan ron da ve thung don ani hey Northeast India missionary seminar mangin aizol lama an lo chuang chhuaka chumi den chen chuanin an hun ola seminar an man zo lama office sang te an ron plo kwala voin September ni som pakwa sang ni som ni pali hianin UPC North Mizoram district te an ron thleng phei ve a chuta chuan he kan in kom lema nuam le mai lalpa faknan he zai tong sang in an han zai don ani a kan soi thiam ve che lo ke ni chuan engpo ni se pathian fakna hla kan nam tong mi zo tong ni lawa eng tong nge ni an fak zai te tun chu ma hyang karon da a uluk te ki ni lo ngai thang o phai kholum mun she om zo ka ti tak se talal pata ne in pe a rong bola chanchin thawa vai pui tu te an ni a he kan office an lo leng hi lalpa fakna kan ti thei tok ti in an han zaya lungan kwai em me ni ti tak zata an zai hian min ne le ani thin lung le ti tak setin lo ngai thave ang cha pen ngam don ve oh boy in September ni som bakwa sang ni som ni pali lai to chani hianin North Bengal and Sikkim field changin kan thok tu te kan missionary duam tak che hey aron lenga office North Mizoram district office a chuan tunai ha kan sawain zai ho na kan nei do na nim takin an nam dan sa anga kan lo choi omanga chu kan ron so do na ni ani hi pastor choi te ya field director introduction ha ani hi pastor kan mo ya nakra kata missionary pe buang jaiga on tangin kita sama buang ani Santo Sumara Santo Sumara Santo Sumara ira Hallelujah Yesu mujhe percaya mera pakotia Santo Sumara ira Nabi Ibrahim
Amen.
Bye.